Siyamakhosi. Ngiyabonga kuqabadela. Ngiyabonga Nkosi. Baba. Ngiva ngifikelwa isilokozane. Ngiva ngifikelwa ukukhala. Ngiva ngifikelwa ukujabula angazi ukuthi kwenzekani empilweni yami. Kodwa uma ngishayela isihlabelo ngiyacamanga ukuthi angenwa kahle. Angazi ukuthi ngenziwa njani ukuthi umuntu afane nemalasi, uma imalasi ishayiswe imoto amazenza azibalekela azishonele esihlathini isale imalasi ingenalutho. Siyafana-ke nabantu abakhethiwe ezulwini. Usizoma simele ubaba nobabamkhulu abanye abahamba bengaze ngabayibone lento enhle kangaka nesibona ngamehlo. Sasiva ngendaba ukuthi uBombele uhamba ngezinyawo namhlanje simbone ngamehlo. Usho njalo umnyumba kwakashobe esemdala esingasenazi inwele ngimbona la ngezansi uthi wathi ubabamkhulu ngesifo esikhulu kwakho uvuvathe esathatha inwele zami ngase ngilashwe kancanywa ngingakwazi ukusinda kodwa ngaswagombela wafakhe amafutha enkomo ophondweni wangcoba ekhanda ngamafutha unaleso sikhathi uthi kwase uyaphela ubhucuke ekhanda uthi ngaphila noma umbona ngenazo nje inwele nje uthi uthi uyohlala mfana uyohlala emhlabeni kuze kube isiqu sesihlanu ude leso siqu sesihlanu kuse kubuya mina uqobo la akas ngoba izolo siyathanda zimnandi siyathanda uba maningi kuseba nezono soletwa zonke ezimbi zokukhokha umsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu efikele ezulu esiphethe sihlale sohlala nathi nje. Uyifaka uyasithanda uzosakha. Ufuna sibe munye sibe ibumba kaso nesizwane. Sibe into eyodwa. Uma unyekhetha usondeduzana kwakho ukhuluma ukuthi hayi kaNkulunkulu soyaphuma endleleni ungabe place. Nkosi yamakhosi ngizoyehlisa nje umoya omuphezulu kakhulu ngendlela ophezulu ngayo ayokulunga lutho ake ngixoxe nje ngingashuma ngixoxe indaba ngolunye usuku ngalaphayana emzimpe efemini yengubo ngisebenza kuyona kunesikhuliki lana elisebenzayo la njalo manje ngesikhathi seselathi siyadibana lesikhuliki sikhuluma kakhulu ngendaba zikaShemba kuseyinkosi inyanga yezulu ngibike ngenyanga yezulu ngitshele imisebenzi yakhe yonke ayenzayo ubaba lithi nje hawu into engekho le hawu utshela ngengane kwami into engekho le ngitshela chompe mama ngitshela lebona ukudla ngitshela ngiyala ngitshela ngibona njalo ngopostile press mina ngizwa ngaphakathi Jesu ngizwa ngaphakathi kwashaya isikhathi ngaphuma ahamba nawe zimifezi ngashiya la ngefeni waba wasengasazi ngake ngihamba nje yethempelini kaJoyce uma ngifika lapha ethempelini emphethe umshumayelo ungubo anginikeza inkonzo ngibambe inkonzo isinkonzo phela mayiphathesele kwaphela ithi ngiphosa amehlo yamuntu osayena ngimathezendiya lezi ezidlulekile asabamncanyana lo muntu asabamshwashana kodwa ngathi ngithambela amazinyo kanti ngiyawazi nje lapho lo muntu ngithi shaka sokuthi ivale inkonzo ivale hayi bengibone senza lo muntu kubina lensizwe awusabona mpela ukuthi mina yena
ngambona mina ngithi mina ngisakubona umzimande nasasenza nawe efemini emzinto iphoyisa iphila ngempela ngicandaba kahle una ngokuqoqela indaba uza ukuqoqa kwenza kanjani akubona la soqengube emhlophe kwenza kanjani uthi ushabi iqila amaqini amen uthi simangaliso uthi ngathi kusabe kuhle nje uthi ngiyagaya FM ngisatshela ngale ngishiye isikhafu ngishamla nenyama yami nelayisi umngani wami esebenza naye avela afake ushukela la bakushula ushukela upoise yabuya hayi namse kushaka sokulamba ngiyakha ushise emkali ngawo mina ngiki ushise hayi ngithi mina ngeke ngiphuza amanzi hayi lokudla ngasantu lokho sizongipheka ukudla okunjani ngivele ngikubeke eceleni hayi isikhathi esincane kuvele isisiyaqeka njengamanje angithi hayi ngempelelo amakhethi mina awucela umbizele yami lesiyafa manje livele lempo seshaya yami lesifike engithathe ngisesosberg mase kuthiwa nje wawudla upoison omumbi kabi omulanga poison udlile uthi wafaka amapipe wadelile wathi uyakhishwa wapoison angiyindawo ihleli la sengizalele ngicela igazi lonke abantu obuphuza amanzi uthi kodwa hayi into engenziwe esibhedlela kuthiwa hayi lo muntu usefanele ugoduka ngoba akaphili akanjani kufanele phela goduka usasuke ekhaya uthi awungathatha uzagoduswa ngasuke ekhaya athathwa imoto yasefemini ayombeka ekhaya bafika ekhaya hawu ngahlala uthi zaqala-ke inkonzo uthi afika inkonzo yami uthi afika yashumayela uthi athandaza ayaphuma angena amaloma athandaza aphuma bangena izandla athandaza zaphuma uthi zonke inkozo zaphelela kumina zonke ziphambana uthi ukufa kwathi angiyindawo ngiyaqhubeka uthi aphela inyama yami uthi kwasala amathambo Ovasavuma nje ngivuse ngubhaqa nje senginika nani awusabona noma umuntu obona ngekhanda obikhanda anciphe na bathi umzimba uyabona ikhanda linciphe uyosuhluza sekhanda nje sethamba uyangibamba lento sabona sewusthathe impela uthi kwakuyityade shangibulala nje uthi kwafika umzala wami impela uzalo u-anti uthi wathi mefika umzalo wami ehamba namaloma ngogcina sebethi ngani ake unikeza umgqobo ogcina lokhu kusho ukuthi nje makhulu amaqala akhe ambambile akufanele kasekho lo muntu sofanele kusefika sokwamathamba wodwa uthi wafika uthi wathandaza amaloma aqeda uthi wasekhipha u5 rand wabeka kumina wathi awunkosi ngiyacela Jesu ukuthi umukele lo mntwana yamazi besikhula nasinusana hayi amsazi isono sakhe kodwa ube zabe nje abamathamba ngazi ngicela ukuthi inkosi umukele ngoba seyihlazo mase nje sokwamathamba nje akawazi ukukhama ukuphumula enyanga abantu nokulosi njani befuna ukuzenzela yonke into la uthi hayi ubaba nzima kakhulu uthi ngathi ngeza kufika inyembezi la thotho ngathi nawo yabantu kamkanda zathi ngiphile ungahambe impela ngishinga ngathi ngale nje akakama ngeke uthi ngiphile nomuntu uthi akho umzala usho uthini mesho kanje uthi leza kuhlunga inhliziyo yami uthi ngahlala ukuthemba lesine uthelekezini umhlambululo uduma uthwamisa amakhosikazi kulesine elethezini kwamakhosikazi wathi fanele ngilalo phela likodwe manje ngizwile ukuthi inkonzo zonke ziphelile sesihlulekile zonke inkonzo kufanele wasaba ushambeke manje ngibona ukuthi wonke akazovuka yini yekasho ukuthi amvuke ekuseni usathe kamuhle ukuthi ngibone khona esibhedlela inyanga zonke ziphelele ezangena emsingi ngenkomo zathela ngenyongo sizomthanga mpela zasezulwini uyizaphuma lemanzi uthi zajokola uthi imboshi sekelala kodwa yile kodwa yaloza kodwa yile uthi zangena uzesha inkosi yethu uthi zajikeleza uthi zathandaza uthi zathandaza amadodana uthi zangikhala ngamanzi uzakhela indlu yonke lekhela indlu yonke ngamanzi lekhela indlu yonke ngamanzi esinikezwa uhlambululo uthi zathatha lapho madodana uthi zavula inkonzo eshaya inkonzo uthi ngezwa umuntu ethi vuka uyafika vuma mina ngokuthi sekuza uthi ngathi ngahlala ngesinqa
Sinomsebenzi njalo ukuthi sithi uNkulunkulu sisho ke simangaliso ezenza umuntu abe ngaphandle kaShembe ngoba uShembe uNkulunkulu vele ezulwini akavele emhlabeni ayike nje kancane ngolinye usuku khona ufana laphayana ukhona into la mana bese zemhluphe inkosi babe ngantame ziyadakwa engane zami ziyadakwa weze zidakwa engane zami zonke sengilandele ziyadakwa zizoyeka kanjani ukudakwa ingane ngoba ugaya utshwala emzini weNazareth wathi wamkhulina ngegaya utshwala ngikangenkani nina kodwa sesibona umanishadele emzini wengcwele ezulwini ukuthatha ukufundisa ukuthi kube notshwala ngapho umoya umsebenzi abantu ezingane abantu abadala ngomngezo wabantu ukhona uShembe ekibuza pasino sabika zonke izinto zabasalaka abazenza uShembe akusisi uhambe bapheka bakade ekhaya baba uvala utshwala kuphele engeke umakho uthi umfana wami baba uthi ngibona isimanga khona uma phose kuqeze ngethona mfise ngenamngena engenamngani umfana wami inkosana yami uthi baba ngibona isimanga ebusuku ngithi mina ubonephi mfana uthi ngibone uthingo iphume emhleni ihola umhlangano uneke lokho ahamba uthi ngoba ngiyisimanga uthi wasini stop beseleke ngingahlali ngingahambe stop lidlule basitha liseke lidlule uthi ngisela ume ekhana elokuzeni homeless udafika lathi ngiki homeless lathi ngiki kanane kwadiwa kwadeba basuka lapho lasikosha njalo uthiko lasikosha njalo lawela lophumela phezulu emaseleni lafika lawushumshanga lenyuka labemesi lethenyuka uthi senyuka sikamasa siphezulu uthi unelitshe lapha elikhulu lapha enkangakazi esekuthuselweni okuphinde kanje uya phezulu uthi lapho abanye bebabaningi kakhulu abantu uthi kade bengayo kade begobha la uthi umuntu kade egobha uthi bekathatheke bul azofika phansi amasende afese gabele uNazareth ephelele Kenya aqale phansi anyuke afike la aphinde kube yileso nomnye kulebe yileso ubakhathi isikhathi ngiyibukele lento uthi kanti kusuka la lizwe ibona ke into enzeka ukuthi abaphula umthetho kuba njalo kuba njena uthi asemsuka hamba uthi ngabe kujikela kulelithi uthi mangitshela ngafika amakhosazana itafula amakhosazana ephethe imaka intwana inkomishezi ngane zinejuice kunikeza ijuice nekhe kumuntu eleze ijuice nekhe uthi ngayibuka le uthi ngayibuka mhlambe uthi sengoma umlomo uthi ngafika cha sofike letwe uthi nganikeza imvuthuluko kodwa nayi into eyimvuthuluko uthi ngekhathi lemvuko qhamuke ikhehla ngathi hawu mntana mletha leze ngisalabhile mletha kumina uthi nganikeza uthi ngasuka lapho uthi nganyuka uthi ngithi dudu ungaphezulu ngafika inkihle yenkosi ngaphezulu kwentaba uyibamba uba bashumuthule uthi wena nkosazana esakhona engakashiyi uthi ngathi uyibambe inkosi ukwayiceda kuyivala uthi umayiqeda wayesethi kwamemeza uthi ngasona manqoba uthi ngathi baba wathi nange sekuphelile ngawo kodwa ungaphinde emuva ebuhleni uthi ayibangavuma ukuthi ngiphinde ngoba seziyasho ukuthi isigubhu zaphikela zadonsa ziya lapha kona lesasibhedlela esilapha ubhekenini lesasibhedlela amantobela siyangasamantobela uthi uyithatha uqhule udedanela aphile Kenya uthi zadonsa ziyaqepha ziyale uthi sidumbe isigubhu ehamba nabo ebahola ngisho ukuthi uNazaretha-ke ngiyacela ukuthi inhliziyo zenu zigongqoleni enhlangakazi ngoba ngathi eliphinde niyenhlangakazi inhlangakazi yasiphulwa umnikazi wayo uthiko lenkosazana washo wahamba usho ukuthi uyakhona eKanana lapho isuka inkosi ayisuka inkoda khona ngoba vele ikhona ngaleso sikhathi okuyiyona leli kanti izogcwalisa kuthina manje ukuthi yona ayikho enye khona okunye engithanda ukudlula kona ukhona ubaba
asihamba phansi nje ubaba mina nimboni ngoba wasemhlabeni ubaba unentambo leyo ntambo ukamina la bathwele fana bawuba ngale ntambo lemina uzobe namandla bangasali yamini bona ngiza nje nanga ngisabeni ngokwami isemdonsi le ntambo emdonsi uheli le ntambo nasezulwini ezothatha amabuthela bese mina ngamela lofane lenkaseka longasebeke ngihamba vele sekufile ngokunya webese imali ebusuku ngijima ngaphetsheya kwamabuthangazi lathi imali ahlathwe lite bese bese kukhela kodwa ngisebenze kwalakulele ngewunya lapha yonke into asamasa kakhomutho ngoba inamdoko wasezulwini amen abangani babilo driver bekhona udriver bebeze emuva kubekhona udriver ophambili udriver munye unyazi lezulu aphela ukubebeza isikeni umsindo indaba lapha iphenda bebamba lapha Turutinha, mulheres populares limos, o ramo pega bem dele, usa o jamba quadrada, como a minha casa na situação mesmo, o esta comum, a não meter na boca bamba, a cada um pelhão. Volve sogo. Ubaba sokuseduze ukuvodwa sokuseduze kakhulu ukuvodwa asengiye enkosini baba enyangeni yezulu asathi namanazi lethu sokwenze njani la evote siko what wasavoti na asathi sokwenze njani wasethi ubaba hayi hambani novota kodwa phela izinto ezonixwayisa ngayo ungabi nekhadi nangu vele leyo ntanga leyithandayo kodwa uthi ungabi nekhadi ngoba amakhosi amabili akabuselani uzohlupha leyo enkonzweni uzongalalela manje bazovaleka yile khadi onalo lentangano uzothi kuyakhona ungezwa uvalekile manje uvalele ekhadi lemadlebeni afika ngabenga ngithi ngahamba ngishumela ngibatshela safika sokuvota afika ngoba ngihlangane ngithandayo afika ngidwebela ngathi ngikwe ngapheka zambele aphela ngonyaka ngathi ubaba wakhe ungabe nekhadi ngamathi angakhadi lentanga yile ikhadi enginalo naza eBaptist Church elila engakhiphi namanje kwesikhwameni anginawo amakhadi amabili entanga ngoba yini intanga uthamba nosuku bathi indaba kaShembe madoda wakhombisa lento ekhuluma ngayo ukhona umfana lebegida lenkosi lebegida ku23 iyona kibingida isitabeleli ngiza phezulu lenkosi ezokhaya tabelele ebuthekabelele ablika lamaqembu yezwa uthe ayishaye ngenhlamvu lenkosana inhlamvu umuntu ayiphathi inhlamvu izabekhale egaleni endodeni hawu Kampani shimata yayikhulu kakhulu ingozi kakhulu. Ngithengizwa bese jamle yaphela kwaphasi manje lwahlala esitalweni. Wasethatha uSomasoshin. Wafike wahlala wakuhlala emasoshin wakuhlala esikhatshana ngithe ngibona nangu eMejolvet esiyashaya amabhaqobhaqo. Lo mfana wamncane kangaka pho. Hayi akuzika kwahamba washona. Washona awusaya emlindelweni mabayiwemlindelweni cha zawubamba kwasekuseni kwayisonto kwasekuseni utheni into sebuya la kwa11 ifudumele impela inkosi ishisa zangena izinhlangano zangena sevuka ngifundisa ngoba kancane siyabona usuku wakho nemi kusaya soyethu ke bayema awubuyela phansi ngathi akahlala ngabukela ekukhuzisa lakha iseki entangano zayibwa ibhokisi sathaka zophakamisa zakhuzisa zanikeza lo usibantu isendini tatezekela bola endize takateka bola post zingathi bola zasho iminyango zaphuma na sithe kodini
Sabe se abodini, kophela ngabe wethu thola phansi, uzakhokhelwa. Nakhala phezu kwezakhala bokusini ta. Wena bakho Like shona wehlele esiqhekile. Lishona wehlele esiqhekile. Lendaba yokutotoza singathi ayitsheni iqiniso. Kodwa lena ngathi ayitsheni iqiniso uyitotoza ungayitsheli ukuthi lokhu kulonga. Lokhu kulonga uzoba nenkinga. Kufanele ngoba sihamba nje uhambwe. Kunemthetho lohambe. Emisiwe uNkulunkulu. Umuntu omgotshwa la akaqonywa. Akakona umuntu omgotshwa kule nkonzo. Nasihamba umshumayeli ungegana. Egana umuntu ongasaphelele. Uyaphuma esikhathi sokushumayela ubeka umuntu ophelele. Uyaqhubeka nomsebenzi wakhe kebhile wakhonyisa. Asiyabuyela umuntu ahlale esitabeni sakhe. Ngoba bese ekhoyisini. Suka phansi umsebenzi kaNkulunkulu engakhoyisela khuluma ngembuzi umuntu imbuzi uhlala imbuzi kubo yaphepha wamwela ushulwa ngenkomo okhelele munjalo uma unjalo usasteka sokumbindela lo hangwe yakukhona usafanele kuyojona ayathuna ekela shisha eninive uleza sendeleni wafuka iphepho wafuka umkhumbi akathilaka phethi asefundisayo akathanda semadoda balomthenjana ulela ngakaka uNkulunkulu ayenza wathi hayi akashawuka abantwana bahlanganiswa lavulela lapha lathi bheka phansi kwethu eBhayibheli bathi bayethe bafika ngibudla ukuchongo phansi emathumbeni esitimela baba bayile hey wakufela hayi base uyapho thatha isifo ngawulelela hayi manjena lemqunyiwe yena dadaka uNkulunkulu dakizwe kaNkulunkulu yale manje ngibalekela uthi ngiyotshela abantu bakhe lizokuba ngelithi manje ngesaba ukuyamntango soba ilolaka manje ngibanye ngiyele manje sobenze ngathi cha ukuthi ngikhiphe kulesitikela kuze niphele niphile bamthatha bamphosa phansi nawe uzathi awulungile ngotolo nje olude phuma phakathi kwethu phuma ofanele uhamba nathi ngoba uyanuka umsila wakho awulungile shayela umsila ekilini osizophetha nomnyama uNkulunkulu ashaya wena akasaba ngendleleni ibuba kubaleka tabitiyela inyathalela sale phansi isikhumba phansi sibili hey awuvulela incwadi awuvulela incwadi awuvulela incwadi Luka 10 verse 1 still next 5 osetholile emva walokho inkosi yami sabanye abayishumi hayi sorry John 10 sorry John 10 verse 1 to 5 Ngiqinisile ngithi kini ngiqinisile ngithi kini ongangeni ngesango ukuya esibayeni sezimvu kodwa ekhwela ngenye indawo indlela lo uyisela nomphangi ongena ngesango ungumalusi wezimvu
ngamagama uyasibiza izimvu zakhe ngamagama asiphumise nxa ezikhipha izimvu zakhe uhamba phambi kwazo izimvu zimlandele lokhu zilazi izwi lakhe kepha azikumlandela ongaziwayo zombalekela lokhu zingalazi izwi labangaziwayo azibolazi ilizwi labangaziwayo njengoba silandela unyazi nje landelani unyazi kondani thino landelani unyazi namakhelwa yilona elinomkhuba wokusidoda yamele isidoda nje uhakhathakha indlela hamba khona njengalona hamba khona bese kuba nepower yamandla sehamba khona olodwa wathela bhitha lolo namandla ngaphezulu kwalolo olumanimele ngapha ngasazofika lemhleni nawe namathela kubina babelela kule ntambo yonyazi wamlemile sihambe siye ezulwini kodwa geza izandla zakho sigeze zibe mhlophe ungesila nezandla ezigcwele ezinodaka okuzosibulala umuntu leshakashayi welothi usha wonke umuntu abantu bonke bakhala bakani kade befeyila lebalahangaka nje kushabathile ongasinezona asifuni ukuyekizwa lokekani angikhulumi ngombakeli mina angikhulumi nomfundisi ngikhuluma ngomshumayeli kodwa nama tesinaba sisiqhusifa kodwa mawubona ukuthi le ntasi yokusoka iphiwa iphuma ngakwena kabagezi bakini uthanda abantu besimame kudlula thina supele kuzane kwethu okusisisikwathijewena asadingila mawunenkani nakamakhosi kusemakhosi kusemakhosi amakhosi akhobhekalo akalekaya kanosihletayo wena ngeke uxoshwe ekhaya uzaqosha ngokusukankulunkulu lapho so kusemakhosi thina ngaphambi kwethu akangwala asithole incwadi sithole incwadi la kwabasefesu 4 verse 24 sigcine 22 abasefesu 4 24 sigcine 32 nambathe umuntu omusha owenziwe amfuze uThixo ngokulunga nangobungcwele besiminya ngakho yekani okwamanga akube yilowo wakini akhulume iqiniso nowakhelene naye lokhu singamalungu elekeneyo thukuthelani ningoni lingashoni ilanga nolwaka lwenu ningamniki uLucifer indawo owebayo kangabeseba manje kodwa akasuke akhuthale asebenze okulungileyo ngezandla zakhe ukuba abe nokumupha oswelayo akungaphumi emlonyeni wenu izwi elingcolileyo nalinye kodwa akube yilelo elilungele ukwakha okufaneleyo liveze umusa kubo
abezwayo Lekelele nomusa kulabo abezwa zezumsoka labo abezwayo. ningamdabukisi umoya oyingcwele kaThixo Ningadabukisi unyazi ko umoya ingcwele saphawela esaphathina kwabamkhulu lo moya ningawudabukisi. enabekwa uphawu ngaye Sibeke uphawu ngaye kuze kube usuku lokwahlulwa kuze kube usuku lokwehlulwa. akukhishwe kini konke okubabayo Akhishwa mina bonke babayo. nolaka nokuthukuthela Nokuthukuthela. nomsindo Nomsindo. nokuthuka Nokuthuka. kanye namagqumu onke Wonke amagqubu nenzondo lahlolwane yonke yonto ube msula ukuze ulibone uyazi ezulwini. nibe mnene omunye komunye Alibe mnene komunye libe munye libe iNtuma Testamente. nihawelane nithethelelane Thethelelane zonke izici namacala eleke nayathelelane. njengokuba noThixo wanithethelela ngaye uShembe Wasithethelela uThixo ngoShembe ukuthi sihlale noNkulunkulu. Wasithethelela izwe lokhokho bethu nezwe losasinthesizenzi sasithethela sasimsulu sesakhe ezisha-ke thina ngomsondana wabona ukuthi wathi woyikade. Unyitwa wabona omunye awukwazi ukujabula awuhleki uyitwa nje uyinkinga. Lapha uMathewu sekuyagcina uMathewu 13 verse 47 sigcine 50. Matewu 13 futhi umbuso wezulu uyofana nenetha ubuso wezulu sibofanisa nenethe elaphoswa olwandle nenethe laphansi kolwandle lamutha izinhlobo zonke lakuthe zonke iy'nhlobo zezintanzi seligcwele segcwele balikhuphula ogwini base bakukhuphulela bakhiphela la ogwini eceleni okwesitabatha bahlala phansi bahlala phansi babuthela ezinhle ezitsheni base bethatha izintsha basibeka sebaqala bakhetha lezi zinto bazifaka esitsheni balahla ezimbi bathi lezi zinto baseceleni oba njalo ekupheleni kwezwe yaba njalo-ke ekupheleni kwezwe izingilosi ziyaphuma izingilosi ziyaphuma zikhiphe ababi kwabalungileyo ziyaphuma zikhipha ababi kwabalungileyo zibaphose eziko lomlilo zobaphosa iziko lomlilo oba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo ebakhona ukukhala lokugedla kwamazinyo angazi wabathi ukhaliswe itiyela uthi uba sewusha amadlebe usha umlomo usha ikhala usha ikhanda uthi kuyoba njani ukukhala lapho ukhalisa nje iy'nyawo zibuhlungu base ushisa umlilo ungenkani awufuni ukulayela uNkulunkulu uyakhuluma ngimuze nicela ababungipha amazwi engakhuluma kunala bantu bakho ungabo nangowena okhulumayo uyakhuluma-ke manje wasezulwini uyatela ukuthi yibe ngabona isimanga liba ngidlula lapha ematsheketshe abantu bayamazi uNkulunkulu sesuke saba ngobusuku abantu abalele babemgubweni gwaqweni bonke bakhala bona batholwethu unyazi olwethu bonke abantu batholwethu unyazi sithoma sidlula ematsheketsheni laphaya nentuthaneni siyafika sithi kayiphi intombazane ithi baba nyazi lezulu angibone emahlweni ngicela ukubona baba wena uyabona kodwa ukubona kwakho ukusebenzisa indawo ehlukene nomthetho kaNkulunkulu ubona ukuyaka abantu ababona bakhamba bafuna ukubona wena uyabona ubona ukuhlukumeza abantu la ethempelini ababona ukuthi abona ukuhlukumeza abantu akafuni ukwenza izinto ukulunga njengashingo ukuthi yenzani ukulunga. Ngiyabonga baba ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngiyabonga nyazi lezulu ngiyabonga uNkulunkulu wentandane okhuluma ngakhona ngiyabonga kokhokho bami abavumile ngiyabonga busisa Nkosi umsebenzi wakho oyingcwele.